Zonet Cable TV Pvt Infiamna Chanchin Thar ilongai thlangu BWF ranking tournament khelzota ka silaram sanga mizo badminton player try silver medal alo chua August ni somni paruka changa nei tan puneya BWF ranking tournament ngai hlut tak India Junior International Grand Prix sani somni panga chu khelzo anita a he badminton tournament liana hian silaram sanga son of si lungmon puya durtlang chuan mix the ball category a silver medal afachua kani Ramsanga hi tarini churin and in kopin tournament hi an machona seed number 2 anni an match masabera Malaysian player tha Ahmad Redzuan le te si an te in kop an machona sompasari somni pakhat sompanga somni pakhat sompasari in bultan thalo zong ni chungin an le thala an match ni na Indian pair John Jason le Ania Bis te changdun machon le in somni pakhat sompakwa somni pakhat sompathumin an paltlanga quarter final an invokai quarter final munam taka Tachin Waira Sairek le Sarisa Janeng te Thailand mi changdun machonin somni pakhat somparia somni pakhat sompasarin an neya semi final a po Japan player thale tournament seed number 3 ni bok Suji Sawada le Awoi Bano te changdun sompakwa somni pakhat sompani somni pakhat sompathumin bultan thalo zong ni chungin an le thal le ani final a Indian pair Vance Dev le Sravi Walekar te in kop an machona tumdang angin an khelfu talo thunga somni pakhat sompathumin awan doizoka an tanga an champion zo talova silver medal an lo chuakta ani Karkalta Khan Kotak Junior International Series Saram Sanga hian men's doubles category a silver medal awachuak to boka tournament lian lengai hlut lozoka silver medal dang lo chuak chun zomin tun karlo omtura hian Tripura a Agartala a Northeast Interstate Badminton Championship sani somni panga a Mizoram ayawin Island chunzom don bok ani October tha hian BWF World Junior Championship sani somni panga a India ayawin Island don bok BWF tournament ngai hlut lole ranking point nei sang Junior International Grand Prix aram sangan final atheng thei hi Mizoram Badminton Association chuan an chuangin an lompui tak chat thu antar lang ani Tennis mga in LA US Open chu khalchun zomzel ani Tennis mga in LA US Open chu khalchun zomzel ni in heta hian match single sa run of 16 khelmek ania Sabalenka seeded number 1 in 6-1-6-4 in stage set in Spanish star book sa apal tlanga Arina Sabalenka hian all-sam takin run of 16 apal tlanga quarter final an vokai seeded number pakwana rabakina ero chasualin Vondrasova laka 4-6 7-5 2-6 in atloma Rabakina hian set ni na har satakin lama sela set khatna le set thumna alawa wangin Vondrasova laka hian atlo mani Krasikova le Townsend in machona Krasikova in bultan thalo ma sela Townsend hi 1-6-7-6-6-3 in ale thalani run of 16 match danga US star pani in machonin Jessica Pegula le Lee te anin machona Pegula hi 6-1-6-2 in stage set in achakani zan in run of 16 hi khatchun zom le turani ya darsom le chanveya Alexandrova le Igaswe te kanin machonanga Kostik le Musova te anin machon don boka darsom le Minisom Lia Naomi Osaka le Kokogaf te anin machon don bok Naktu Jingdaruk le Minisoma run of 16 match hnungbera Anisimova le Hadat Maya te anin machon bokang Mi pasingles in Elna run of 16 khelmek ani boka heta hian Taylor Fritz-Han 6-4 6-3 6-3 in stage set in masak apal tlanga quarter final ain vokai Novak Djokovic Serbian superstar point 6-3 6-3 6-2 in all-sam takin German star staff apal tlanga quarter final ain vokai ani run of 16 khelzo to danga hian leheka an 7-6 6-4 2-6 6-2 in setli atanga set thum la chungin Manarino apal tlanga Carlos Alcaraz an 7-6 6-3 6-4 in Rinderknecht apal tlang bok ti hian run of 16 khelma baka hian zanindari le chanveya Ridi le de minor te anin machonanga dar kuwa a Ogar alias Simele Rublev te in machonin dar somle Minisom Lia Museti le Munar te anin machon don bok ani hei baka hian naktu Jingdar li le achanveya run of 16 match nanungbera seeded number 1 Jannik Sinner le Bublik te anin machon bokang Inrin ni le Pathiani te khan football manga in elna rang khelchun zom ani European top 5 league po in elna khelchun zom ania heta hian Inrin Nizan Khan Real Madrid in gol ni gol khatin Mallorca an neya he match a hian mikhwalti Mallorca hian gol khung masain Minisom Pariana Vedat Mukiri mangin ma an ruaya ma se Real Madrid hian farsa pale thalin
มินิสัมทุมปัสรินาอาดากุเลรันอันสิพุระสูตามินิสัมทุมปริยนาวินิเซียจูเนียรันคุงเบลินเรียลมาดริดเฮียนฟาร์ซาฟาอันเลทัลมังจังกายินกอลนี่กอลขัดินมาลอร์กาฮิอันเนอันนี้นิจานคานรายาเวลกานอเลบาร์เซโลนาเตนมาชนินกอลนี่อลูตาบาร์เซโลนาฮิจักโจลวินพอยน์ขัดอันหลอชัวเฮเมตซาฮิอันบาร์เซโลนาตันฟาร์ซาฟาลามินเอมาลันเพนัลตีหลอชัวกินอามาเพนัลตีหลอชัวฮิมินิสมลีน่ากอลจันตีรินอติมาอช่วยปุยาฟาร์ซาฟากอลดังอลูเบลลาวฟังอินบาร์เซโลนาฮิอันสิขัดไฟน์มันช่วยมาเซสเกนนาฟารายาเวลกานออินมินิสมรุปปัสรินาเฟรนเปเรสมังอินอันสิพุรันสูตาเฮมินูฮิอันกอลดังลูเบลตาลาวินกอลขัดเวเวคุงินอันอินเนโตกันีอิตาลีฟุตบอลลีกซังเบอร์เซรีอาโปแคลซุนซอมนีนเฮตาฮิอันนาโปลีอินสิขัดไฟน์กักเลียริอันเนียกอลงชุนฮีเอดิชันนัลไทม์มินิสมกัวปังอานาจัมโบอันกุยซาคุงอันนี้อีเวนต์สินควอลมัวนาเจโนอาสิขัดไฟนั้นเนียกอลงชุนคุงตูฮีดูซัมบลาฮอบิสนีนเซอร์เบียนสไตรเกอร์ฮิอันมินิสมสรีปฐุมนาอีเวนต์สังนักกอลฮีอาคุงอินเตอร์มิลานอันโคลมาอันมีควอลอดินิเซอินกอลนิกอลขัดินอันเนเฮเมตซาฮินอินเตอร์มิลานเฮมินิสมปัสรีนาดัชไรท์แบ็กเดนเซลดุมฟลิสมังอินมาอันชัวยาจากอินเบสเซนปออันในเลียนเลมาเซอดินิเซตามินิสมฮีปกัวนาEnglish forward Kainan Davis and penalty atangin ansipura suta English forward Davis vek hian minisom lina Thar ata gol khung tur siam sakin he minu hian gol dang alu bel talova Inter Milan hian ma an shoi masak nuwa an mikwal Odenize laka hian gol ni chuain gol ni gol khatin an klom ani Germany Football League Sangber Bundesliga po khelsun zom ni in heta hian Borussia Dortmund in situm fain an mikwal Union Berlin an nea Dortmund tan hian Serhou Guirassy an gol ni khungin Felix Mecha an gol khata khung boka Dortmund hian harsalau takin point thum an lo chuak ani Bundesliga champion lai Bayern Munich point khwalmala Augsburg gol thum gol ni nan neya Bayern hian minisom ni pariat na Serge Gnabry mangin ma an shuaya first half additional time Luis Diaz manga khung belin second half minisom li pariat na Michael Olise mangin an gol thum na an khung zui leya gol thum an khung huin gol ni chuama sela Bayern hian point thum an lo chuak ta thau ani France Football League Sangber League 1 po khelchun zom ni in heta hian champion lai PSG in Toulouse khelmuala gol ru gol thumin hena an changa point thum an lo chuak boka PSG tan Portuguese defensive midfielder John Neves-an hat-trick siamin Bradley Barcola le Ousmane Dembele ten gol an khung boka Dembele hian penalty atangin gol ni akhung ani English Premier League po khelchun zom ni in heta hian Inri Nizan Khan Chelsea in Sydney fine Fulham an neya Blues tan Joe Pedro an first half additional time gol mashuai khungin second half minisom nga parungna penalty atangin Enzo Fernandez an Chelsea tan khung bela Blues hian point thum hlutak London Derby hian an lo chuak ani Manchester United point thum lo chuakin an mikwal Burnley gol thum gol ni nan neya Manchester United gol masaber ero on gol ni minisom ni pasarina Burnley player Josh Cullinan an lama tilut pala Heminu hian second half minisom nga pangana Burnley hian Lil Foster mangin an sipuran suta minisom nga pasarina Brian Mbeumo an United ma roi pui velein minisom ruk parungna Burnley hian Jadon Anthony mangin an suta goldang lubel theilok lo ma sela additional time minisom kwa pasarina Bruno Fernandes san ama diala penalty lo chwa mangtang kain Manchester United gol thum gol nia an chakna gol akhung ta ani Pep Guardiola kai shoi Manchester City in Indian Thar tum hle ma sela anla thatok lo ti langin Brighton khelmuala point lo chuak zo lovin kut bengin an hoa Brighton in gol ni gol khatin Manchester City an ne ani he matcha hian City hian ball changtamin hun tam zoka Brighton hi abet zok an nia City hian minisom thum palina Erling Haaland mangin ma an shuaya asiam saktu chu Omar Marmoush sani first half goal lu bel lova City an chung nung ma se second half substitution siam fu zok Brighton an nia minisom rukna James Milner lu tirin unroll Thar player tha baleba athlaka minisom ruk pasarina penalty atangin James Milner hian an sipura sut Manchester City player Matheus Nunes a handballa chu wangin City in penalty join Brighton hian an mangtang kai ta ani heminu hian goal lu bel lok lo ma sela minisom riat pakwana Kauru mitoma siam sakatangin substitute player vek Brajan Gruda an Brighton tan akhung bela gol choma sajok Brighton in gol ni gol khatin ma an shwai der City hian Northin ma sela goldang an swal chuak zo tangang lova gol lu bel lovin
Pep le anau te hi gol ni gol khatin an plom ta ani English Premier League match day thumna in khel enchak omber le ngai ven lo bera Liverpool le Arsenal te Anfield anin machona hun ti ratangin in khela changhal ata in thada athiang lo gol khung tum ve ve ni ma sela antlar nung an ngai tha lo ve ve awangin gol khung na hun tha an siam tam lem lova abikin farsa fa phechuan chance an nei tlem dun le second half ero chance an nei tam ta dewa gol po lutin minute somret pathum na Dominic Szoboszlai free kick atangin gol moi bi ka khunga he gol mang hian Liverpool hi sikhat fain an chakta ani Liverpool hian farsa fa an nor ngam chelo emani ti turin attacking lama thanem an ngai lova ma se an golero an veng thal he thung ti chuan half time cholan thlenga Liverpool anin fui thal he ti ashiat second half Liverpool an chungnunga Arsenal an ngam ta hle an kheldan phung an thak hreta ma se Arsenal anin veng tha Liverpool tan chan siam a harsa hetiang kara hian free kick mangtangka in Dominic Szoboszlai an chiang setin a khung ta hlava Liverpool in an gol khat khung hi an hum pluan zuya Arsenal in point an hlo chuak ve ta lavani khati zong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e